سپاس گەلێک ji بۆ مامۆستا نابێ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی سووریا ئەم دەست پرۆگرامێ خۆچەن پێویستە بۆمە ئەم دیستیکتی ڕاوەستن سەرگیانێ پاکلاوانێ کورد و کوردستانێ فەرمووکن بگەل سپاسی مەدە خوشک و برایên delal ev civînemey îro ge em têde dicivin em bi navê Encumena Neştimanî Kurd li Sûriya xêrhatna we dikin û spasiya beşdariya we dikin û em dibêjin ev civîna we eva ge em li hev dicivin te'kîdê di ber berxwedanê de ji bo yekîtiya Kurd hûn îro bi revaniyet ber Kurdayetiya xwe dikin îro em xwedî li kurdîtiya xwe derdikevin em xwedî li azadiya milletê xwe derdikevin em xwedî li vê kar û xebata şêst heftê salî got milletê me sal bi sal roj bi roj serê xwe qet neçimand ji sulta beş re ji istibdadê re û her ma dîfa diber hukûkê milletê xwe de bi mêranî kir zindanê beş kiryarê beş nikarîbû milletê me bitewîne her milletê me ma wefadar ji qediya xwe re ji xwîna şuhedayê xwe re sal bi sal têkoşîna xwe berdewam dikin û bir dikin îro em dîsa dicivin ji bo em xwedî wan qiyemê got pêşiyê me di ber bi tabdanîn û xebitîn û zindan dîtin em xwedî li wan qiyema derkevin em bi derûgekî bilind dibêjin ev kiryarê îro çend ro em li ser me zêde bûn û em rastî wan hatine ji vî de ev kiryarana dijî Encumena Neştimanî Kurdî Sûrî dibû dijî milletê me dibe ev çend firojin bu ev kiryarana roj bi roj zêde dibin ev kiryarana destê xwe dirêjî serkirdayetiye Encumena Neştimanî Kurdî dikin destdirêjî xebatkerek ber milletê xwe dikin ev nefe wefadarî ji xebatê re bo îro tarafê di hevalên peyedê ji alîkî tenê ve dixwazin her kesî jî sahib din alî xwe bi tenê bihêlin bi yek rengî bi yek dengî bi yek lewnî tu tenê di jiyanê dinahêlin tu tenê di xebata siyasî dinahêlin a milletê me ber di xebatkiriyê serkirdayetê me têkoşerê Kurd êgo şev û roj xebitin di ber qediya milletê xwe de wan sorgûn dikin û daveşin piştî sînora ev kiryarana قط نجي قبول كرنا ملتي نيه نجي باوريا ملتي نيه تغييرو شهيد وشهداء جخانقين حتى كوباني همون شهداء كرد جو بيروزين لجم ملتنا لجم انجمانا نشتماني كردي لسوريا پیشوازی شهیه دوی بی پیروزی بی پیشوازی کرن بی احترام بی پیشوازی کرن اوه خوینا خواه کردستان کرن یک دخوازن دوی خوینه کردا بکن یک نتن خاکا کردستانی بکن یک دوی دل کردستانی بکن یک دوی دل کردا بکن یک دوی مب دست متخن هف نبی سبب ناکوکیا و بی سبب اف قیاداتنا تكفن حبسة اللي بربدها تكفن حبسة حسن صالح محمد اسماعيل وهمان الخوة تيكو شري حركة كردينة
بزندان پیادت قفل مقبول جوان تخستن ساعت بری ساعت وانا بردم دو جوان کلیارا بردم بفرکرنا حبسا بسر ناکمن تکشوی خواه فناشرن ام دوشن فرکرنا حبسا فرکرنا حبسا آزادیش ملت مرناین پلی یک ریزی زمان حواره براتی الپنی کاری فهم حبسا بکره و روکه کن حزمان کردستان فکر و آزادیا ملت من یزیک بکر ام بناغي انجمن الاجتماعي كل سوريا بناغي وقشا ام دعوتكن لبيادين حوالي دفشفان كريارا بردن فقرن زمان حواري فقرن تسليش كرنا براتيه فان حبسيا بردن ام وقبرا كاربن هريما خواب بارزن پیشمرگه کردستان سوریا جوانی حقیقی برافانیا دبر کردستان سوریا دیه دبر کرد سوریا دیه جما فیوانه جحتوانه خوینا خو بشداری لی خوینه بکن آزاد یا ملت خو بپارزن یک رز یا ملت خو بپارزن ناش گرتنیره ناش یکاریره ناش حبساره بیهی آزادی بیهی کرد و کردستان بیهی یک رز یا کرد لسوريا ونحن